атари моли калони чия калон дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Инҷо мавзеи девлохами ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва сатҳи баҳр 2330 метр баланд аст. Бо мақсади анҷом додани як саёҳати хубу хотирмони экологӣ ҳамроҳ бо кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хоҷагии шикории олами вуҳуш ба ин мавзеъ омадем. барномаи экотуризм аст манзури шумо ва шумо ҳам бо мо бимонед ва бибинед ки мо чиро мебинем. баробари расидан ба бошишгоҳи кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хоҷагии шикории олами вуҳуш дар қатори манзараҳои дилфиреби ҳудуд ҳамчунин диққати моро заминҳои киштшуда ва харгӯшони дар атрофи картошказор гаштугузор дошта ба худ ҷалб намуданд. خرگوش در اینجا پرورش کرده میشن؟ بله بله. چند سال دوره اوزی؟ 20 سال. 20 سال؟ در همین شرایط موافق است پرورش کرده؟ بله بله بهتر. چند وقت شده آوردگی در این خرگوشه؟ یک مشید که ما همین خرگوش‌ها را آوردگی در همینجا یک با مقصدی که کو بینیم همینجا در چخید میشه و همین ما یک یعنی که با همین موضوع مطابقت میکنن نه؟ بله بله بله. ما همین کو بینیم کو یک تجربه بگذارونیم کو بینیم چخیدی میشه. اینجا چند نفر ساکنان دهه‌ای یای ناحیه شمس‌الدین شاهین هم استراحت دارند، زیرا در این موضع برای استراحت و فراغت سیاحان داخلی و خارجی نیز شرایط سازگار فراهم آورده شده است. ما هم با آنها همراه شدیم. در زمینه باششگاه کارمندان شرکت در گوشه‌های علاهیده کات‌ها گذاشته شدند و همچنین انشاءات یاری رسان تأسیس دادند. از همه جالب دقت در موضع این کت است که غیر عادی گویا در هوا معلق گذاشته شده است میباشد. باید تاکید نماییم که هدف اساسی آمدن ما به حدود جمعیت دارای مسئولیت محدود عالمی وحوش این دیدن و نواربرداری نمودن حیوانات و پرنده ها از جمله بز نادر مارخور و نباتات گوناگون موضع میباشد. از این رو با راهبلدی کارمندان شرکت و همراه با چند نفر از استراحت کنندگان دیگر به جستجوی مارخور برآمدیم. باید تذکر داد که قریب در تمام حدود شرکت عالمی وحوش که زیاده از 12,000 گکتار را تشکیل می‌دهد توسط نقلیات چرخ زدن امکان پذیر است. همین طریق ما توسط واسطه نقلیات به موضع ده خیری آمدیم. موضع ده خیری در قسم غربی حدود خوجگی شکاری عالمی وحوش جایگیر می باشد و دارای گل و گیاه، بوته و درختان گوناگون زیبا و دقت جلب کننده است. در گوشه از این موضع توقف کردیم و به شبانها توسط دوربین به جستجوی حیوانات نادر پرداختند. کوه روبروی موضع ده خیری موضع سراب یال نام برده می شود و به شبانها هم اساساً همین موضع را نظارت می کنند.
мо низ канори онҳо умед дорем ки бузи морхӯрро аз наздик мебинем. аз номгузории мавзеъ маълум ки оби деҳаи ёл дар домани кӯҳҳои минтақа маҳз аз ҳамин ҷо меравад. мавзеи деҳи хайрӣ бошад, аз он вақте номгузорӣ шуда ки хайрӣ ном нафаре ин ҷо ба деҳқонӣ машғул мешудааст. ҳоло ҳам сокинони деҳаи ёли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар ин мавзеъ намудҳои гуногуни зироатро кишту парвариш менамоянд. хуб, мақсад соатҳо интизор шудем, вале буз аз куҷо? ба дурбин ҳеҷ не ки ҳадди ақал як сар ҳам афтад. рӯҳафтода нашудем ва аз омаданамон пушаймон ҳам нестем, чун ин ҷо аз гуногунии биологӣ баҳра бурдем. тавре гуфтем, оби аз мавзеи сароби ёл ҷорӣ мешуда водиҳоро шодоб мегардонад, хоса деҳаи ёлро. мо дар ин мавзеъ баробари рангорангии табиат боз шаршараеро дидем ки хеле диққат ҷалб кунанда. агарчи об ҳоло камтар аст, вале бубинед аз чӣ қадар баландӣ сарозер мешавад. аҷаб диданӣ. ба ҳар ҳол ба мақсади асосиямон ки дидан ва наворбардорӣ намудани бузи морхӯр аст нарасида, ба макони истиқомати муваққатиамон баргаштему бо пешниҳоди директори ширкати шикории олами вуҳуш ба тамошои ҳудуди мавзеи Девлохам, он ҷое ки мо муваққатӣ меистем, пардохтем. ин дафъа пиёда, чун на он қадар дур рафтем. аз ҷойҳои махсусе ки кормандони ширкат ҳудудро назорат мекунанд дидан кардем. маҳз аз болои анамин дарахти хобида ё аз ҳамин баландии кормандони ширкати олами вуҳуш ҳайвоноти минтақаро назорат мекунанд. дар ин ҷо нишастан каме тарсовар аст, шояд барои кормандони ширкат он қадар мушкил набошад, вале барои мо каме тарсовар аст. аммо тамошо кардани ин зебоӣ, яъне гуногунии биологии минтақа аз ҳамин нуқта хеле шавқовар аст ва ба кас рӯҳу илҳоми болида мебахшад. тавре дар оғози барнома таъкид доштем, дар мавзеи Девлохам кормандони ширкати олами вуҳуш намудҳои гуногуни зироати кишоварзиро кишт карда парвариш менамоянд. бояд зикр намуд ки чанд нафар ҳамроҳони мо дар бошишгоҳ истодаву ба омода намудани хӯроки нисфирӯзӣ машғул мебошанд. як нафар наворбардори мо ҳам бо онҳост. дар ин шабу рӯз дар водиҳои қариб ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон гандум аллакай ҷамъоварӣ шудааст, вале дар мавзеи Девлохам ин намуди зироати кишоварзӣ ҳанӯз сабз аст. ин аз он сабаб ки ҳаво нисбатан салқин. картошка бошад, нав ягон гул кардааст. хеле чарх задем, дар зери дарахтони ҷангалӣ нишаста суҳбатҳо низ оростем. бо таби болида ба бошишгоҳ баргаштем. ана тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инак мо баъди чанд вақти сайругашт дар табиати минтақаи Девлохам, яъне ҳудуди ширкати олами вуҳуш ба бошишгоҳи ширкат баргаштем ва инак мебинем ки дигар ҳам сафарони мо ба чӣ корбор машғул мебошанд. аллакай хӯрокро дам партофтанду як нафар ба омода намудани хӯриш машғул мебошад.
хӯрок ҳам қариб тайёр шудааст, яъне ки хӯроки нисфирӯзӣ. айни замон мо хӯрокро тановул мекунем ва сипас саёҳатамонро дар ин минтақаи дилфиреб идома медиҳем. ана тамошобинони иззатманд, хӯроки мо ҳам омода шуд ва ҳоло болои анамон каравоте ки ба таври мӯъҷиза аз ҷониби кормандони ширкати олами вуҳуш бунёд карда шудааст, мебарем ва тановул мекунем. мо ба кате ки тавре гуфтем бояд инҷо нишинем омадем ва инҷо дӯстони мо, ҳамсафарони мо аллакай нишастанд ва мо бо анамин табақи гӯштбирён бо онҳо ҳамроҳ мешавем ва хӯроки нисфирӯзиро тановул мекунем. Бо мо бимонед. чун пайваста таъкид мекунем, дилхоҳ хӯрок дар табиат ё дар қалби кӯҳу теппаҳои ватан болаззат мешавад. хӯрокро бо завқ истеъмол кардему боз аз болои катҳову ҳавлии канораш гулҳои ороишӣ шинонидашуда атрофро тамошо намудем. ногаҳон дурбини бешабонҳо ба бузи морхӯр афтод. бале, дар поёни бошишгоҳ ё қароргоҳи муваққатии мо. масофа на чандон дур. аз мавзеи ҷойгиршавии мо имкони озод тамошо намудан вуҷуд дорад. ҳамин кате ки мо болояш хӯрок хӯрдем, маҳз барои тамошои бузи морхӯр дар зер сохта шудааст. хеле болида хотир шудем. охир мақсади асосии мо дидан ва намоиш додани ин намуди ҷонвари нодир ба шумо тамошобинони азиз мебошад ку. баъди чанд лаҳза пешниҳод намуданд ки дубора ба мавзеи деҳи хайрӣ равем. ин дафъа бо шумули шумораи бештари ҳамроҳон. ҳарчанд мо намехостем, чун карати аввал бузи морхӯрро надидем. бешабонҳо ба қавле ду поро дар як мӯза андохта талош карданд ва моро бовар кунонданд ки ин бор бузро хоҳем дид. мо ҳам рафтему боз дар баландие ки аз ин ҷо атроф пурра намоён аст расидем. боз умед ба дурбин ба дастон. онҳо ҷониби мавзеи сароби ёлро назорат доранд. чандон вақти зиёд нагузашта як нафар нидо намуд. ана буз. оҳ, чӣ қадар ин гуфтаро интизорему мепазирем. ҳама бо нидо ба ӯ. кани дар куҷо? ана дар дили санг. ҳам кормандони ширкати олами вуҳуш ва кормандони коргардон, наворбардорони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ҳавас анамон ҷонибро тамошо карда истоданд ва тавассути дрон албатта бузи пармашох ё морхӯрро навор гирифта истоданд. бисёр ин ҳолат ҷолиб аст ва умедворам ва бовар дорам ки барои шумо ҳам бинандагони азиз ҷолиб хоҳад буд. хулоса чанд нафари дигар ҳам бузи морхӯрро дид ва мо бо дили пур дронро ҳамон ҷониб равон кардем. ана бузу мана бузи морхӯр.
бубинед чӣ қадар зиёд ин намуди ҳайвони нодир гурӯҳ мегаштааст. хеле тӯлонӣ тамошо намудему наворбардорӣ кардем. ба қавли сокинони маҳаллӣ солҳои пеш ин минтақа макони зисти доимии намудҳои гуногуни ҳайвоноти нодир аз ҷумла бузи морхӯр будааст, вале як муддат аз сабаби нооромиҳо шумораашон хеле кам гардида будааст. акнун бо талоши кормандони ширкати олами вуҳуш саршумори морхӯр дар минтақа зиёд шуда истодааст. گوسپند میشید بزرگ فرمایش‌ها بودند چه زمینش ما میکردیم همین حسابش میگم ایو کو خمیده با ای کو بروما رفته سای تمام میگو که یک اتاری مالی کالونی چیه کالکوزه همین خیلی بود حساب نداشت یک باری تپه خو میکردن میگو که چکریپاش چوکلا پرای قوقشیدگی چکری سرخی میکنن وقتی که یگون تور میگرفتن حرکت میدرومان خوک چنگ میشید حسابش نمیدونید همه میرخنگ نظری همه این بزرگ زدن نابود کردن شگرانه‌ای که امروز جوانم مثال کردیسن نابود کشن همی نتی برقرار شید امروز دولت ما بایگریاش حساب نداره حیوانات‌های نادری تاجیکستان به حد بسیار شد ای ما شدیم تنجی همونی البته به این نمیشوه مرحمت کدومی که میخواه مینت کنه بیاین تماشا کنین طبیعت ببینین در ظرف 5-6 سال علاقه نشانه نتیجه مهنت همین رو ما دیدیم همین ببینید گله بزوی مرخور میگرده ما خرسند میشیم شاد میشیم که بایگری وطنی ما های علاقه بزوی نادر ما دیدم قریب 400 تا زیاد در یک 5-6 سال مدت چیو کرده ولی با ممکن که به هزارو برسه اینا هر یک خارجی که می البته برای یک بزی مرخور زدن چقدر مبلغ گذاری میکنن که فایده به دولت ما میشه. شام هم قریب شد. خواستیم دوربین و دستگاه‌های نواربرداری‌را غون داشته به قرارگاه همان برگردیم. ناگهان چشم چند نفر یک باره بر رمه خوک افتید. بله، خوک، همان خوک یابایی. باور کنید به دوربین دیدیم، چون مسافت نه اونقدر دور است. اکنون غیرت و مهارت نواربرداران ضرور است. در واقع آنها توانستند اول خوکه را با خوکبچه دنبال گرفتند و سپس از روی نشانداد دیگران رمه زیاد را پیدا نمودند. اکنون نواربردار یا به قول سرنشین درون به اصطلاح خوکها را دیوانه کرد. عجب حیوانی بوده از خوک. گویا یکی از خوکها سرهنگ است و باقی مانده ها از پسش در اساس نظام مخصوص و توسط پیرهی معین می دوند. چنین شد که درون نظام را ویران نمود و خوکها تیت و پریشان شدند.
шаб шуд ва мо бо рӯҳияи болида ва хотири шод ки ба мақсад расидем ба қароргоҳ баргаштем дар ҳолате ки инҷо чанде аз ҳамсафаронамон ба омода намудани хӯроки шом машғуланд. хӯрокро истеъмол кардему дар ҳавои форами салқин хоб рафтем. субҳ дамид ва мо барвақт ҷониби мавзеи дигар ки фирхӣ ном бурда мешавад раҳ пеш гирифтем, боз ҳам тавассути нақлиёт. ба мавзе расидем ва ҳолдонҳо иброз доштанд ки инҷо ковокии замин зиёд аст ва зуд зуд гӯшаҳои мавзе фурӯ меравад. аз ин бармеояд ки фирхӣ калимаи лаҳҷавии вайроншудаи фулхӣ мебошад, яъне заминаш ковок ё нарму мулоим. манзараи диққатҷалбкунандаю тасхирсоз селаи капкро дидем. сокинони маҳаллӣ иброз медоранд ки хониши капк субҳгоҳон ба кас рӯҳу илҳоми болида зам менамояд. капки нодири нози гирди мада як 10 солши намемонам шикор кунанд. капго чуча мекунанд, 16-17 чуча ҳисоб мекунем як капда. ҳамин саҳар ай хоб мехези авози ҳамиё қади бедор мешавӣ. ин як лаҳзаи беҳтарини чиз. бовар мекунед 2.5 солаи на курор рафтам, на табобат рафтам, на ягон чӣ кардам, беморам намешавӣ. кагдами табиат ами кайки табиат хониши кавга гӯш мекунӣ, бузург куда рафта сон санг ҷар мекунанд. ҳамин лаззати ҳамиё одама дард ай баданаш мегирад. дар мавзеи фирхӣ аз гуногунии биологӣ баҳра бурдем, вале дидани ҳайвони нодир бузи морхӯр бароямон муяссар нагашт. бо баргаштан ба қароргоҳ чашмамон ба ҳамели овезони чанд нав гиёҳ афтид. гиёҳи шифобахшанд? бале, инаш чойкак аст, инаш мухаллас аст, иш какутӣ аст, инаш бӯи модарон бо мо ба лаҳҷаи химоқатӣ зарглак мегӯем. инаш какутӣ, инаш бо ҳамун махаллас. ҷамъоварӣ мекунӣ, хушк мекунӣ? бале, ин ҷамъоварӣ мекунем, ба манфиъ худам мо истифода мебарем, мардими деҳатам бо мебарем, метиҳем. зиёд мерӯяд дар ҳамин минтақа? бале, гиёҳи шифобахш. ҳами аксарияти ҳамин гиёҳҳое ки дар инҷо ҳастанд, аз ҳамин гиёҳи шифобахш ҳастанд. ғайр аз ҳамин гиёҳҳо боз манаман бутаву меваҳои ҷангалӣ ҳам ҳаст? бале, ҳаст. зилол ҳастай, бо севи ҷангалӣ мегӯем, ина бо парвариш кардем, ё ҳам ҳастай. ина бо мо ба ҳамин мутобиқ ҳамиё парвариш карда истодем. ин дарахтое ки дар инҷо нишонида шудагӣ аст, ба ҳамин минтақа мутобиқ аст? кадом намуди дарахт? бале, ё севи ҷангалӣ. вақте ки мо парвариш кардем ки сабзид, баъд пайванд мезанем. себи ҷангалиро шумо инҷо оварда шинондед, яъне вақте ки сабзид, баъд вақте ки бо парвариш кардем ки сабзид, баъд себи сирхсеву смиренку пайванд мекунем. чӣ қадар дарахт шинондагӣ амҷа? инҷо зиёда аз 50 та зиёд шинондагӣ. 50 ниҳода? бале. об аста, ина тариқи қатрагӣ мо об мемонем дарахтода. тамошобини иззатманд, воқеан дар ин минтақа намудҳои зиёди гиёҳҳои шифобахш мерӯянд ва тавре ҳамсӯҳбати мо ҳам қайд карданд. ғайр аз ин
بوته‌و درختان میوه‌دهنده جنگلی هم خیلی زیاد است. ما از سفرهای قبلی یعنی سال گذشته ما آمده بودیم به این منطقه و نمایش هم داده بودیم و امروز هم در جریان همین سفر همین سیاحت ما کوشش میکنیم که همین گونه گیاهای شفا بخش رو نوارگیری کرده باشیم و به شما نمایش داده باشیم. در واقع در گوشه‌های گوناگون این منطقه دوردست ولی دلفریب و تسخیرساز نمودهای زیادی رستنی را دیدیم، از جمله گیاهای شفا بخش را. با مقصد آبیاری درختان شنانیده شده و گلهای اطراف باششگاه، اینچنین برای بمشکل دسترسی داشتن استراحت کنندگان به آب نوشاکی از پایانتر توسط دستگاه‌های آبکشی آب آوردند. در عموم حدود جمعیتی دارای مسئولیت محدود عالم وحوش عجایب طبیعت دارد. رنگین است و دلفریب و برای انجام دادن سیاحت از جمله سیاحت‌های اکولوژی بسا موافق می‌باشد. سیاحان داخلی یا ساکنان دهه یال ناحیه شمس‌الدین شاهین هم از سفرشان به موضع تأثیرات خوب و خاطرمان برداشتند. ما دوام 2 روز است که در موضع دیولخام استراحت کرده ایستادیم و گرچند من ساکن همین ناحیه باشم، بار اول است که به اینجا آمدم و بسیار چیزها را اینجا طبیعت زیبا منظر و بزهای مرخور را دیدیم و در وقت سیاحت با خوک‌های یابایی و زرگوش‌ها واخوردیم. همین را گفتنی هستم که یک جای دلفریب می باشد اینجا. چقدر طبیعت زیبا، باعث خرسندی است که در این موضع زیبا منظر دیولخام از حساب شرکت عالم وحوش بسیار شرایط خوب مهیا کرده شده است که ما تا 2 روز میشه در اینجا بسیار استراحت خوب کردیم. از این امکانیت و وسایل استفاده برده سیاحتم را بسیار خوب گذراندیم. تا چند روز شد که در وادی‌ها در دیگر جا بسیار گرمی به چند درجه رفته است، اما در اینجا بسیار سلقین، جای خوش سلقینی که حتی در بیرون هم استراحت کنیم در بالات یگان چیز میپرته که خنک نخوری. من خود که طبیب هستم به مردم توصیه میدم که در همین شب و روز به همین جا رفتن مردم استراحت کنند و باد و هوای خود را عوض کنند و اعصابهای خود را آرام نمایند، سلامتی خود را برقرار نمایند. همین طریق بعد چند گشت و گذار در اطراف انشاءات موضع بالای کتی گویا در هوا معلق ایستاده است و پایانش نشیبی طولانی است. با دیرکتری جمعیت دارای مسئولیت محدود عالم وحوش دایر به فعالیت و نقشه‌های آیندهشان صحبت صمیمی انجام دادیم. طور ما سال گذشته با این موضع آمده بودیم، همین گونه شرایط‌ها نبودند و امروز خیلی شرایط خوب فراهم آوردید. از جمله همین کتی که ما نشستیم، این کت رو بنیاد کردید. مقصد از تأسیس دادن همین گونه شرایط در چیست و تو امروز کدام کارها رو در این موضع انجام دادید شما؟ ما همیشه همه وقت کوشش میکنیم که برای رشد ساحه سیاحی، برای جلب نمودن مهمانان داخلی و خارجی شرایط های موافق مهیا کنیم. همین کت کی بنیاد کردید؟ همین کتی که واسه ما در بالاش نشستیم تقریبا 1 ماه پیش و استفاده دادید. بله. همین ذوق یا همین ایده تشکیل کردن شرکت شکاری از کجا پیدا شد و چگونه برای شما امکان دست داد که همین گونه یک فعالیت رو براه مانید؟ بسیار سوال به مورد دادن. همین ذوق کسبه این کسبی بابایی است ماده، یعنی کسبی میراثی. بله، بابا همون در همین کار بودن، بگیم در ساحه جنگل کار فعالیت میکردن. بعدی بابامون پدرمون جنگلبان بودن. باز ما با برادران
ҳамин корро идома додаист. идома дода истодаем. Падаратон ҳам ҷангал буд на? бале, дар ҳамин минтақа. бале. ҳадафи шумо яъне ҳифз ва зиёд намудани саршумори бузи морхӯр мебошад. имрӯз ба чӣ дастовардҳо дар ҳамин самт ноил гардидед? Саршумор оё зиёд шудааст? саршумор албатта зиёд шудааст. албатта мо агенти ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамкорӣ дорем. дастгириҳо ҳам ҳаста. медорем ки квотае ки барои шикори молхӯр дода мешавад дастрас мекунем ва боз ҳам ҳисоби даромади ин мо кӯшиш мекунем ки боз ҳам ҳамин соҳаро рушд бахшем. имрӯз дар ширкати олами вуҳуш чанд нафар кор мекунанд? дар ширкати олами вуҳуш 10 нафар коргар айни ҳол фаъолият карда истодаанд. дар ҳамин мавзеъе ки мо ҳозир қарор дорем, на танҳо дар ин ҷо, дар дигар мавзеъҳое ки бошишгоҳҳои мо ҳастанд, дар ҳудуди ҳамин хоҷагии шикорӣ ба навбат шабона рӯзӣ назорат мекунанд ва дар ҳифзи ҳайвоноти нодири ҳамин минтақа саҳми худро медиҳанд. дар воқеъ завқу шавқи ҳифзу нигаҳдории ҳайвоноти нодир ва фаъолият дар кӯҳҳои баланд барои Нуралӣ Назаров меросӣ будааст, чун сокинони маҳаллӣ тасдиқ мекунанд. бобош хизматҳои калон мекард. давлати Тоҷикистон зоопаркҳои ҳама ҷора ҳаями бизҳои нодир ҳами чиҳо дошта зинда ба ҳамонҷо равон мекард. солҳои 58 то 63 мо шоҳиди зинда будем. падарашам ҳамин муҳити зиста кор мекард, ҷангалбону ҳамин чиҳо бизҳои нодира нигоҳ мекарданд. баъди ӯ бо амакош мегаштем ҳамин табиатда, мегӯм дил баҳрворӣ мекушод ки ҳамин ҳисоб надошт. ҳозирам фаъолияти ҳамие ки бо ҳамин чизҳо барқарор шудешанд. мардум дига ҳамун одамое ки бизҳои нодира шикор мекарданд дига дилшон намешавад шикор кунанд. медонанд ки бебудии давлати мо ҳамин чиза халқ фаҳмидешай. ён ба мардум мефаҳмонанд ки ҳамин чиза ай нобуд карданда монем зиёд шавад. ба андешаи ҳамсуҳбати мо обод намудани як гӯшаи диёр барои ҳар нафари худшиносу худогаҳ қарзи шаҳрвандӣ ва ҳам фарзандист. имрӯз мо мубориза мебарем ки ҳозир дамгирд атрофи ки ҳаминҷа мо обод кешам зиёда 220 дарахшонам давом дора. олиам ҳамин як гӯшаи ватанро обод кунам бо мегӯм боғи бобои алам. ҳамин боғи бобои алам ки гуфтан ҳамин ном ба мара басай. 90 бех анор шинондан бо давом дора. аз себи бии нидиашон мебинен, ҳамин себи бии, анҷир, ана зардолуво то дарахти ана ноки Кореяи ҷанубиро овардам. нокҳои бухороз пайванд задам. ҳаминора ҳамаро бояд як боғи кунем ки одам маршиш як ҳаминҷа ки дар шишти шохш канда мевара дар рӯи дастархон мешавад. меҳмонхона бунёд кешам, ина обод кешам. инҷа меҳмонҳо меянд, сайёҳон меянд. худам бо оно албатта забонҳои англисии хориҷиро медонам, ба он муошират мекунам. баъзе шаб местанд, суҳбатҳо мекунем. бебудии Тоҷикистонро дидешан дар ҳайрат монданд. бо истифода аз фурсат ба гурӯҳи кормандони ширкат ки ба анҷоми корҳои биотехникӣ машғул мешаванд ҳамроҳ шуда ба мавзеъе ки бояд намак гузоранд рафтем. каме душвор, вале кунҷковӣ ки ин амал чӣ тавр анҷом дода мешавад маҷбур сохт то бо онҳо ҳамроҳ шавем. хеле поён фаромадем. пиёда ва бешабонҳо дар дили кӯҳ намак гузоштанд. дар мавзеъҳое ки бузи морхӯр бештар дида мешавад, мо дар як моҳ 2 маротиба
намак мегузорем, корҳои биотехникӣ мегузаронем бо мақсад ки мо ҳамин ҳайвони нодирро ҳифз намоем. дар ҳамин замина мо мушоҳида намудем ки дар ҳудуди ширкати олами вуҳуш бузи морхӯр зиёд гардида истодааст. дар ҳамин ҳол як нафар аз кормандони ширкати олами вуҳуш телефонӣ тамос гирифта таъкид дошт ки дар мавзеи рӯи баҳор шумораи зиёди бузи морхӯр гаштугузор дорад. мо ҳам дарҳол роҳ пеш гирифтем ҷониби мавзеи рӯи баҳор. ин мавзеъ ба он хотир рӯи баҳор ном бурда мешудааст ки қариб аз 4/3 ҳиссаи давоми сол сабзпӯш будааст. хулоса боз ҳам бузро дидему тамошо кардему навор гирифтему ва хеле ҳаловат бурдем. аз ҳама ҳолати шавқовар ва ҳаяҷонангез дар ин сафар ҳамин пайдо кардани бузи морхӯр ва наворбардории он мебошад. бибинед инҷо ҳамсафарони мо тавассути дурбин бузро пайдо мекунанд ва ба наворбардори мо баҳриддин зоиров мавзеи ҷойгиршудаи бузро нишон медиҳанд ва албатта наворбардор тавассути дрон ё квадрокоптер бузро навор мегирад ва мо пешниҳоди шумо менамоем. баъди чанде тамошову дилхушӣ пиёда ба мавзеи паси баробаро гузаштем. боз ҳам рамаи бузу селаи капку гуногунии биологиро тамошо кардем ки ҳар бинанда мафтуну дилбохтаи ин гӯшаи зебоманзари ватани азизу дилфиребамон тоҷикистони бииштосо мешавад. аҷаб саёҳати хубе анҷом додем ва ба бошишгоҳи хоҷагии шикории олами вуҳуш баргаштем. ҳарчанд мехостем боз чанде инҷо бошем, вале бо назардошти вақти ҷудошуда ба саёҳатамон ҳусни анҷом бахшидем. тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, давоми 2 рӯз дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати шикории олами вуҳуш як саёҳати хубу хотирмони экологӣ анҷом додем. дар ин муддат мо тавонистем якчанд намуд ҳайвон аз ҷумла ҳайвони нодири бузи морхӯрро тамошо карда бошем. дар ҳамин ҷо ба барномаи навбатии экотуризм ҳусни анҷом мебахшем
ва ба шумо саодати зиндагиро таманно мекунем. Хайр.